Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule sang ni som ni pani pol ku thla ni lina thole ni a tun na ya military le economy lama China ron invei wung zia kan hria a US nei lo hypersonic technology China hian a hum to ani he thila phei hi chuan US chunga China hi a chuang to ani ti hialin kan soi ani hei hi adik na chin om reng boka Russia du ta China hi hypersonic technology a ma ruai tu ani a tun na ya po khovel makti khopin missile ron te sani kha China ram zau zia kan hria a an ye piang an du a man ti fiam thuang deuh kha ni a China hian ram zau tak nei ma se aram zau wangot thian alung oi ngot bik lova Taiwan, Hong Kong, Macau, Tibet te aram chunga nga in China reunification a ram pakhat nuaya sarkar kalphung rana enkol ti thupui mangin one country two system ti thupui mangin a hling lui tlata buena neunewa ompha a Hong Kong pheju sangkha zakwa sumko pasaria Britain nan chua san nu khan China chuan ram chunga ni zia ti lan nan Hong Kong tan national security law te siamin mipuya khwa khira Beijing tana himlo thu the darle norhoi hotte chu olsam te aman thei na dana siamani chanchin bumi langsar le mi poimo tak tak te po China hian manual to rengani Taiwan lama buena chu anasa zoka kan soi fo to angin Taiwan hi independent country angin khovelin lapom chelo ma se Taiwan hi chuan ramzalen angin anin nga ya anar hrui kai tu US anaya US le China chu rin na ran dei an ni awangin buena apun lun pha a China laka tranga Taiwan lak ran chu US du dan berani a ral thuam thanem taka choluta Taiwan hian US ral thuam le sakmol mola China athin rim thin le Taiwan le China chungchanga po hian update tur te po oma a ran pa akhel hau thamani Taiwan in independent an puan chuan a beile dan tur le ma chon dan tur China hian a ruam man lok sa chu tun hnaya news adar boka hei chu kan thu pui pon lamani a sei chhun zom lawang Asam ang mayama ni thren omte nek ching China ti in ka video a po gan run choi lang nual to a hei hi India lam ngai dan chuan a dik chi a ma se China lam ngai dan a chuan history an thira an ram veka lo ni si a Arunachal Barahoti chuan hnuai thlengin Tibet Taiwan Hong Kong te po ani na taka chuan tun ma a China lal ram veka ni a history milin China hi an ron che a an ngai tuana atang chuan thil dik tak ti ya anin ngai ve bokani India le China buena po hian original le traditionally po in Arunachali te hi India nge anni Chinese ti chu ngai thatu ten in hrathiam mai ome heng ka soya wanga China lam tran kani ti na ni lawa history clear chuan mizo te po chin lung chuak ti kan ni a chin lung chu Great Wall of China ania he Great Wall of China sa hian kan mizo thla tu te po an lo thok na sa thin hle ni oma China lal chuan rang te khan hemi satur hian tuklui na tlang an kau thina in chorlui na po anasa hle a mitam tak khang na khir khan tak tak an tho na lama khan an thia a then an tlan bo boka tlan bo te zinga khan kan pi pu te po hi an tel ni ngei turani chin lunga tanga mizo te chua dan thon thu kan nei kan chiar chuan kan hra theyo me engle khole kho chak chuak hi chu kan ni ti chu tu man kan hai ho lova ma se hun le ni aral nuwa helai mun hi mizo nama min din tu chunglamina kan ram tura alo da ola hian kan chengta a China hian la om zel ta ila kan ral to mai thei India milem ben hoya mizo angin kan par chuaka kan du zong sa khua kan bia a nakina chuan milem beku ta tang hian chan chua kan la ninge yang ti hi karin dana ni a ole thu pui pon lama kan kal thuita helai chu du tok le photang India le China chuan kan hriat angin ramru boina ril tak khovel om chunga chin fel thailo tur ni oma mo yan nei meka ramru boina kai hnoi wanga boral po an tam tamal mal hle ram pani te po hian ramru boya wanga indona an lo ma chon nual to renga indona awanga ramri hi fel mai chi ani lo wangin angai te bokin boina chu boi pui tham ani chhole ta video ma salama kan lo soi to angkhan China chuan ramri amhan tur dan thar len lo aduang rup maya kumthar sang ni som ni pani amhan tran tura ti ani a hei hi China chuan amang chhodon ta a aram midang kuta om ne chu tumna aram chung anga chet na tak tak chu he dan hnuya hian na takalan tir ani don ani kumthar sang ni som ni pani aron her chuak dek deka
in deuh thu thang chuan min lo muak nga la Israel Iran Russia Ukraine le adangte chung zinga chuan India le China inkar po hi mi ngai venzi nga mi ani mani kum tharni khan ram pahnih te hian ram ria du sakna in lan tirnan eitur thlum te anin hlan tona kha an thil ti kha ngai thlak anuam hle a kan ron ti chuak nge ani kha ma se kha boina re na ni lo kan tiang deuh khan China malak na ron lang chuak le ta tun classic chung hian China hian line of actual control a sipai sing ruk zeta da a ladak kho chak lama hian borok ral muang tak heram pahnih te hian nei lo ma se indona thome ro hriat tur ala om lo thung ni puilai khan China chuan sipai nuai chuang LAC a ron da a classic kho vo nu lo thlen khan a sipai te chu ala chuak thena ladak chaklam LAC a hian sing ruk vela da ta ani hemi an hriat hian Indian Army te chuan counter terrorism squad Rashtriya Rifle Uniform Force te chu ladak theater a hian a ron da luta 14 core ho chuan hunan beng bel ta mek ani Indian Army chuan forward area counter formation atan sipai po anda bela heti lai hian LAC naya khan tha te chu an hong thawa a cheber ron thleng thut theilaka ero anin veng reng thung mana tang khan China hian ramri bona tur chuan ral thuam mai ani lawa man ro tha infrastructure tha na yangai ti le mi pui chen thi rangai ti te hi alo hredai to a chu atakin alan ti reng boka ramri amaso na na atho te chu India ai chuan bon takani India kan ngai niam lam ni lovin China malak na hi pui takani a ram pahni sipai te anin apply hian China chuan kumsang ni somni ni pui lai dei to khan line of actual control a fiber optic network a thlunglu dei to ani Pentagon report in a tarlan dan chuan heng optical fiber a thlunlu te hi ani na ang takin na tho ti ran ni to a heng te hi foreign ram en thlak nan le intercept nan man ro tha le technology tha angaya wangin 5G network optical fiber amang tangkai mek ni in an soi China mason chakdan kan hria a ral thuam siam tlem tur le pai then tura US le Russia in thutlung an zia China hi atel velawa hei wang hian zalen takin ral thuam siam hem mai nuclear warhead la chu asiam tam tel tela a missile then khat te phei chuan khovel khoilai po aka phak top mai Washington khoilai mun po chu aka phak lata an than dan zir chiang tu te chuan kumsang ni som thuma chuan China hian nuclear warhead sang khata nei kai to don ni in an chhut lok hial Pentagon report a chuan China nuclear capability hi aturu to hle a apung zela sang ni som ni pasaria chuan warhead zasari an nei phato don ni in an soya report in a taran zel dan chuan China nuclear warhead nei za tan hriat theinu hnung ber chu zali ani a an siam chakdana hian zasari hi an hlat to lova khovel optum China hian ral thuam lo oma siam zela inti ro puya tumna hi aban san lok don in a lang lova heng ral thuam zozai te hi puak ta se avara phlak don em China hian chemical le biological ral thuam po anei na sa ni in Pentagon report chuan a phaulang boka chemical le biological siam lo tura in rem na khovel sarkarin an zia tumpo khan China hi alo tel du to lo boka hei hian zalen takin a che tir thei pha ani heng chemical le biological ral thuam te hi olsam te in mel marama thlona atang poina thedar thaya tunlai khovel boina ripui po China Wuhan Virology Institute atanga China biological ral thuam siam mek pu chuak ni in khovel in an ngai ani kha heng te po hirin thu mai mani se atak takani lawang ti a soi thei tlat lo US hilian in thil ti thei viau ma se China hian ral thuam lama chuana challenge viau to a cyberspace le tuipui khomwa le boruak thleng in China chuan a thil ti thei zia phaulang renga hun hunga khovel boi pui tur chu China ani mai lo mo tun hnala Pentagon chuan intelligence report lang zar phal china puan chua chuan China che dan le malak dan ron puang zara China hian intercontinental ballistic missile ICBM ral thuam da thatna siam treu maya ICBM da thatna silo field lian zz mai mun thuma anaya leinoya missile da na mun za vela anei bok nia soyeni leinoya tanga ka chua mai thei turin arua man ni a soyeni heti lai hian India le China boiden chenin India po hian ma ala veringa kan soifau to angin ram ria mason na athok ve mup thawa marlam ram ria tuna hian mason na bun tak tak thome kani kong pui zau tak tak te a fura thala zo thei tur le bridge rin omle
rel kong te chu siam mup mup ani a Brahmaputra lei po khong zo ka thom that ani a hei baka hian project bon tak tak mai boi pui me ka ni hei hi Assam CM Himanta Biswa Sarma Khan mandeu khan aron soi chuaka chu Brahmaputra tuipuya tanil ro puilu tuk siam tur khani hei hi India sipai te tan thil tangkai to pani dona Arunachal chu China hian mun tam taka aron po thaya heti lai hian India chuan kong pui tha po tu anei tam tok lova China nen indo na lo chuak ta se Arunachal borvel chu anin nor na sat na mun turania India sipai te an che zung theinan Assam chuaka hi ti olanga ya Assam kho pui motor tot lutuk hian har sat na thlen ngei dona hei wang hian Brahmaputra tuipuya tanel siam tur hi atangkai don hle ani nimin mai khan Assam CM Himanta hian Brahmaputra hnoya tanel siam tur po central a kan zuk vadup to ani mai lova ma an ron la tak done ti in asoile to boka strategy thilani awangin atal tenel na khirlutuk po India hian asiam thaya Brahmaputra hnoya tanel siam tur poimo zia hretu Modi hian aron ti puitling le tak don ta ang hle mizo te chunga Assam CM hi do thei viau ma se tanel chungchanga hi chuan thudi ka soi ve tum ni tura nga yang ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole